Tumpaj hinallataq amachaq abogadokuna parimarininta uyariykuspankum, Tribunal Constitucionalpa iskay kaq salan ukupi, magistradokuna votanallapaq ñasaqirunku kimsa chunka constitucional mañakuykunata. Huñunakuymi hallarirurqa chunka achikyaypacha, amparo mañakuywan. Iskay waranja chunka iskunniyuq watapa, pichqapachak chunka iskunniyuq yupaychasqa expedientewan. Kaywanmi Rodrigo Pinto Salas amachakuyta mañakuchkan, Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. empresapa kontrampi. Audienciapim magistradokuna tapupaykunku allin tantiayta hispichinankupaq. Votanallapaq ñamsajirunku chunka hanchisniyuq amparo mañakuykunata. Hanchis habeas data mañakuyta. Hinallataq sukta cumplimiento mañakuykunata Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, hinallataq San Martín llaqtakunamanta apachimusqankuta. Iskaykaq salatam umallichkan magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Huñunakullachkankutaqmi Francisco Morales Aravia hinallataq Helder Domínguez Jaro magistradokuna. Zapakuti hinam audienciata hawarachimuniku Tribunal Constitucional Televisión ninta, hinallataq Internet nintakama.